सुरक्षाकर्मी टेट कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदो अथे राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा व प्रमुख समिति सचिव इन्द्र भण्डारी यातन संक्रमण खने दुगु खसी दुगुदो इमिगु शुक्रबार स्वाब परीक्षण यागु खसा अथे बालवटारे चुनी पिन्टा संक्रमित खने दुगुली आ प्रधानमन्त्री वलिया परीक्षण यागु खन सिदुगुदो नेपाल विद्युत प्राधिकरण या नियमित कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला मुलुक हाक्न लोड सेडिङ या मारी मलाई दाबी या गुदो पुलाङ्गो व मोह क्षमता या विद्युतीय संरचना जुगुली प्राविधिक गडबडी मटवनी फुसान लोड सेडिङ या थल पिक्यागु स्थिति दोहोरे मजुइगु कोइराला स्पष्ट यागु दो विद्युत प्राधिकरण या नियमित कार्यकारी निर्देशक कोइराला थागु मटवनी गु या छु विशेष कारण मडो वा वइगु कारण छु थासे मटवनी गु या छु खसा गन लाइन मेन्टेनेसन या मागु चोकोले डिस्टर्ब चोको ख छु फिडर समस्या खने दुगुलिन समस्या बगु खसा आ मर्मत सम्भार जुगुदु आ मटवनी मखु प्राधिकरण या पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङ या बहिग्रमण लिपा लोड सेडिङ भोगे या मालिगु खकी थैगु ग्याचुगु बोलना चंगु दुसा नापा लोड सेडिङ बिजुली उत्पादन हे मजुया जुगु थागु खसा सरखाना आ आन्तरिक उत्पादन उपया चंगोलिन लोड सेडिङ मजुगु कोरियालाई तर्कदु प्रदेश 5 या राजधानी विवाद उफेरुङका प्रशासन निषेधाज्ञा घोषणा यागुडु डाङ्या फालुवाङ राजधानी देखिको प्रस्ताव पेरुङका बुटोले आन्दोलन जुगु खसा उगु क्षेत्र निषेधाज्ञा घोषणा यागु ख स्थानीय प्रशासन आइतबार सुठे 6 बजे निसी लागु जुगु कथन निषेधाज्ञा जारी यागु खसा शनिबार जिल्ला प्रशासन ज्याकु रुपिन्ही सूचना पिकया असोजे 21 गते शनिले खुटा इलेक्ट्राक निषेधाज्ञा घोषणा यागु ख प्रशासन सार्वजनिक यागु सूचना निषेधित क्षेत्र बार सभा जुलुस प्रदर्शन निथिति ज्या रोक्टे र थागु दुसा उगु क्षेत्र नियमसे उप मनुते पूजा देका न्यासिजु मजिगु थागु दु कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी या इले आन्दोलन याना चोङनी ढुङ्का जिल्ला प्रशासन ज्याकु मुख्यमन्त्री व मन्त्री या ज्याकु प्रदेश सभा भवन दुगु आसपास क्षेत्र निषेधाज्ञा घोषणा यागु ख लिपाङ्गु निपेगो दिने थप 2120 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु डेनिङका प्रयोगशाला 12978 नमुना परीक्षण यागुले 766 मिसा व 1354 मिजा यात कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख सोनिगले चक मिग 1177 संक्रमित थप जुगु ख छ ठुनापा संक्रमित यालिया 84570 ठेंगु दु सिपिनि गुलियान 528 ठेंगु दु स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय सोनिगले कोरोना संक्रमण जुया चंगु तासे गले मौने त पिनी जिल्ला चौपिन त इनापियागु दु प्रहरी मोबाइल खुइपी न्यामिसित जोंगुदु महानगरीय प्रहरीविद जनसेवा नुसरक्या यी महानगरपालिका 22 लागु ताम्राकार कम्प्लेक्स रु 7,50,000 मु ठेंगु मोबाइल खुपी न्यामिसित शुक्रबार जोंगु खसा शनिबार सार्वजनिक यागु दु अथे हे जोपी काब्रे प्लान्चोक पनौटिया सुई निरया प्रकाश तामाङ नि छडया जनक तामाङ व काब्रे प्लान्चक्या तेमालिया नि गुरया सोना रानी तामाङ दोलखाया गौरी शंखरिया पीडया छिङ शेर्पा व नुवाकोट पञ्चकन्या या निरया अमृत राई ख इमित प्रहरी सीसीटीभी फुटेज आधारित जोंगो ख त्रिशुली खुसी ट्रक कुटुवना सुमखापा जुगुदु पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनिया इच्छाकामना गाउँपालिका 4 धारापानी सटिक भैरवा पाखे हिउँया चोङो ना 5 ख 9622 ल्याया ट्रक शनिबार सुटे 5 बजे कुटुमंगु धागु खस उगु 80 फिटको एक त्रिशुली खुसिया सिटे कुटुमंगु ख ट्रक या बच्ची बो लखे लागु खस दुर्घटना लाना ट्रक चालक कल्छि 7 धादिङ चोनी मन्नी चारया रोहित तामाङ ट्रक चोनी पि मेबी चिन गुराया राजकुमार लान्छन व निस्वरया राजन थैमा अर्जुन रुम्बा जुगु ट्राफिक प्रहरी ज्याको मुगलिन निठंगु दोसा इलाका प्रहरी ज्याको मुगलिन व सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन शिक्षाले कुरिन टारेन पुचल खापा जुपिन्ट उदारियागु व वसायागु ज्या यागु खस थादिङ या गजुरी अस्पतालले यंगुको ख लमजुङया बेसी सहरी मिनी बस कुटुवंगु इले छमसित दुर्घटना पेमा खापा जुगु दुरासा बेसी सहरिया सुन्दर बजार नगरपालिका
उनाचोङ्गु ग एक ख 650 ल्याया मिनी बस शनिबार बहनी 8 बजे कुटुमङ्गु खसा उडीपुर बजारे लिक जुगु ख उगु दुर्घटना बेसी सहर क्या 26 वर्षीय अर्जुन परियार सिगु प्रहरी जानकारी बिगु स खापा जुपी पेम मध्ये निमेसिगु अवस्था गम्भीर जुगु उपरीक्षक गंगा बाडु थापा जानकारी बिगु दो यूरोपीय हाक्न कोरोना महामारी निकोगु लहर सुरु जुगुडु अथे स्पेनिया राजधानी मड्रिडना हाक्न लकडाउन जुगुडु सा संक्रमण तीव्र जुइडुङका मड्रिड आंशिक कठ लकडाउन सुरु यागु ख मड्रिड बासिन्दा लकडाउन या विरोधी न याचंगु खसा स्थानीय लकडाउन अपेक्षा यासान स्थानीय प्रशासन संक्रमण नियन्त्रण नीति आंशिक रूपमा लकडाउन यागु ख मड्रिड 30 लाख से उपमनुते त आन्हुने मान्ने जुइसा मड्रिडे अत्यावश्यक ज्या बाइक मिगु जिल्ला भ्रमण या मदैको थागुडु रेस्टुरेन्ट वो बार निसे थिथि ठासे भनी 10 बजे सेवा बन्द याइगु थागुडु सा खुमसे उपफेला जुइ मदैगु वो स्पेनी लिपाङ्गु दि 10,000 संक्रमण उपयजि ढुङ्का मिग हाक्न स्पेनी 11,000 उप संक्रमण पुष्टि जुगु खसा 113 सिगु ख अर्मेनिया नार्गो काराबाख क्षेत्रीय जारी भिडन्त या छोले शनिबार सुटे अजरबैजानी सोगु फारेजेट विमान कुटुमङ्गु अर्मेनिया जानकारी बिगुडु अर्मेनियाली रक्षा मन्त्रालय शनिबार सुटे विमान कुटुमङ्गु जानकारी बिगु खसा ठयान अर्मेनिया अजरबैजानी 1600 उपसैनिक गुमेयागु ख उगु क्षेत्रीय सुरुजुगु भिडन्त या हुनी 1600 उपसैनिक सिगु खसा उगु क्षेत्रीय जेट विमान कुटुमङ्गु लिपाङ्गु जानकारी बगुडु अर्मेनिया या रक्षा मन्त्री शनिबार सुटे स्थानीय इ कठ अजरबैजानी जेट विमान कुटुमङ्गु खसा उगु विज्ञप्ति कठ रक्षा मन्त्रालय थागुदु शनिबार सुटे ठ्यामठ 8 बजे 25 व 8:47 तक निकटक शत्रु या सो जेट कुटुमङ्गु ख रक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता सुसन स्टेफेनिया फेसबुक पेज बाखे उगु जानकारी बिगु खस उगु क्षेत्र दक्षिणी भूभागे दुगु विमानी कुटुमङ्गु जानकारी बिगु दु उगु क्षेत्र शनिबार सुठेन निगुहे पछि डठी फिरन्ड चारी जुयाचंगु दु नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुडु प्राविधिक पासा राजु यात युकुको सुब्याबि सेंजी बिनिता यात नवनेको उजफनाचना थौ यात ब्यास भा चेमा भा